wayekhumbula inkosikazi ngabathola abantwana yabe selifika lenkosikazi yathi Nkosi ngibatholi mina abantwana lapho ngigane khona uthi ka uNkulunkulu kulungile kusho uThixo lenkosazana kulungile ngizofika lapho ntambama kuwe uthi lo makoti ngase ngiyamangala ukuthi awu shebe ngoba akwazi ekhaya uzofika kanjani Nazareth sentona pheleleyo ayibo Nkosi Nkosi yami vele ithemba lami Nkosikazi ngizofika kuwe ngizofika lapho kuwe ekhaya ntambama uthi le nkosikazi ngase ngiyamangala ukuthi awushembe ngoba akwazi nje ekhaya uzofika kanjani uthi nebala singena indlondlo umsama ingena uthi mayifika kuwe uthi mntanami sengibuya kubantu balapha ekhaya uganele khona fika ngathi abakunikeza umntwana base bethi lo nkosikazi lona akasihloniphi lapha ekhaya kade agana lapha ekhaya kodwa akasihloniphi yena njalo mangabe eqeda kugeza uyathatha amanzi bese sithela ngamanzi lapha emthangaleni manje ke umntana ingane zoyithola kanjani uthi ke ingakho ke umntwana singamniki yena engamtholi ngoba hlala ngezikhathi zonke singcolisa uthi ke ngithema ngikhuluma nabo abantwana bamntanami ngathi abakunikeze umntwana bavumile ukuthi bazokunika ngoba mabese kukhuluma thina boshembe mase sikhulumile thina boshembe akekho umuntu osiphikisayo as
yankulu indaba ilapha ekhaya ayikho kwenye indawo kodwa lapha ekhaya eNazaretha uma ngaphuma kulokuphaku lokukholwa kuhle kangaka ngabe ngiyaziphumela nje ngoba ingoma lapha ekhaya ithi ngibabonile bephuma abaningi beqoshwa ubungcwele ithi indaba kodwa abanye ngiyababona bengena befuna bona lobo bungcwele mina obungcoshayo ithi mangabe ngiziphumela ngabe ngiyaziphumela nje hayi kodwa ngoba ukuthi ingatholi kungekho lutho olutholakalayo lapho ekhaya ayikho into othi mawuyifuna ungayitholi ngayibona Nkosi uthi ngithema ngikhulumile nabo ngathi abakunikeze abantwana bavumile abantu bazokunika kodwa kufanele uqale lapha hamba uye kini ufike uthatha inkomo ucela ukuthi abakunika inkomo yokuzobageza lensile obubangcolisa ngayo ukuze labo bantwana bafike kuwe hamba uye ekhaya kini uthi abakunika inkomo uzobageza ngayo njengoba bubangcolisa amanzi akho ukugeza ukuthi mawaqeda ukugeza bese uphuma ubathi uchithele khona lapha emthangaleni umuzi weNazaretha amanzi achithwe egceleni ngayibonga Nkosi umuzi weNazaretha amanzi achithwa ngaphandle koganga ngayibonga Nkosi uma ngakhona eNazaretha lithi maphuma lichitha amanzi egceleni akumile kahle nabala lenkosikazi yabe seyabathola abantwana ngokwenza kwayo kanjalo ngokusho kaShembe wathi mase sikhulumile thina boShembe asiphiliswa umuntu nawe ubungakuthola lokhu ozokufuna lapha njengoba silapha njena sizofuna lokho esikufunayo abakoti bazofuna abantwana abafowethu sizofuna imisebenzi kodwa uma ngabe singamile kahle singaceli kahle ekhaya sokuthola kanjani uma umakoti eganile lapha egcekeni kini noma kithi esethi mayephuma ngasaza sebona ngathi kukubo lapha ekhaya aphumame nje amme abambelele lapha edandi amemeza ingane yakhe lapha yena kule yandlu wathi wena uyibani bani oza lapha sejwayele wesesikhathi kukhona into bashumayeli izinsizwa zebandla esesibuke lapha umthole umakoti maye lapha ekhaya khona into kanjalo abayifakayo angazi ukhokheli noma kunjalo noma ke ngibuka khona into kanjalo ayifaka la intambo sephelele njalo ngiyangibona amaNazaretha seyifakile usephelele njalo uhloniphile uqedile kodwa mabe esekhala abangcwele esebuhleli bamaNazaretha umbethe ithawula lapha emahlombe izithe